Pantat ya. Jawa. Ano? Pantat ka ba kang kuha na? Ha? Dili. Kang kuha kuno. Duluan ta ka dili. So baha dyan may klaki no? No? Ulan gabi ba? So ako lagi isa way klaki no? Busy gud sila git. So way klaki gyap. Paitan. Pantat yung ko belum balis tunok. Hindi ko belum kuas tunok atay may klaki. Pantat mo may klaki. Pantat. Hadlok mo to may klaki. Maglisod ko balis yung tunok ba. Tunok ko na na natong nakuha karon. Mahadlok mo bali ba kay once matunok ka to may klaki, pwede ka kalinturahon, kanang takigan ka, puisonos ba. Paitan. So apa na to nakuha tunok mo kay laki no, pantat no. So sayang manindot unta na to idolo yung cellphone nito kay kusog ito ko bang problema lang kay iningguan init ba basig init kayo init gid basig mo buto ba buto atong gadget. So diri nga gyap na to i-plaster. So napatay kuha dito la Kuya Brian no, tugay na no. Pas karon klaki gyapon. So inani way klaki mo pa ni ulan magabi good way klaki. Nya kon ba lisod ta ko biton nga tilapia inani. Protes ngapti ko. Klaki gyapon. So mga way klaki no, balinta dito. Katong pingitan gyud tong kapon, kining adlaw dito. Dito. Kapog yung paligiran to way klaki no. Sus. Paligiran nato diri no. Basak na to diri kapon no. Bye-bye, kita-kita ta dito.
So, mga iklaki, no? Uli pa. Hapon na po, stress na. Stress na. Puho na tawag iklaki, umubas na. Nang ito driwa iklaki, no? So, ngapis ito mga iklaki ron, bago ta muli. Ha? Bago ta muli, ngapis ito. Ba? Iklaki, ilaw na iklaki. Luto niya, no? Ya. Ini. Dan balut wig lagi oh. Ah, balut. Balut. Lagi oh, balut. Dani balut sa probinsya wig lagi no. Yun. Ah. Yun.